Shalom, horas mah hubata ganupan Bapak Inang, Izape Marianan, Paimai Puka, Lahuanta Bani Panorang on, Calohita Lobehata ni Tuhan, Nagabe Panutap Bata, Paimaai diar ase martonggo hita. Jadi tupa somba nami hubamu Tuhan, hawani panramotion mo, boi tongon hanami sehat jorgit nas Bani Panorang on. Tuhan nalaho mamukah lahuan nami sihol hanami mamboge hata muin nagabe panutap bani guluh nami bani makorjahon horja nami terlebih bani sadarion tondimuna pasingin matongtong na mengajari hanami Tuhan masih tetap hanami bui makorjahon horjain songon harosuh ni urmu. Terima kasih Tuhan. Jalo hama hanami rapa kontonggo elek-elek nami on. Amin. Hita ganupan hinargani Tuhan ta nagabe panotap bata nalaho mamukah lahuanta bani panorang on ibuat humbani pamukapon 22 ayat 20 sonan ma hatani ihatahon sisaksihon on tongon barah do auroh. Amin. Roh maham Tuhan Yesus. Kita haganupan hinargani Tuhan. Na ibasa hita na kanayay ay ayat pangujung ini humbani pangukapon on. Jadi tahaganupan situasi panorang ijia ay panorang na borat na merasa tertekan pangahap ni Korea panorang ay. Halani merasa tertekan, merasa tertindas sumbani pemerintahan. Jadi Korea panorang ay mengahapkon merasakan situasi yang sangat menderita, yang sangat masih tarunan. Jadi halani situasi nasonai ay marhite panuratni buku on si Holdo memberi hata penguatan atau hata semangat hubani Korea ai. Jadi boi didahita isobut ijai tongon barah do auroh. Hata on merupakan sada penguatan hata semangat hubani Korea ai. Ase tetap bertahan bani sitaronon. Ai menapatuguhkon na meyakinkon barah do auroh. Artini hita haganupan hinargani Tuhan ta lang hape sesoya-soya sedia na setia ay halani nalahoroh do Tuhan in. Jadi isobut ijon barah do auroh, barah ma auroh. Artini sihol ipatakas ijon, sihol ihatahon ijon bahwasani Tuhan in pasti roh, Yesus in pasti roh. Tapi ijon hita haganupan hinargani Tuhan ta bukan berbicara kapan dia datang, atigan panorang ni iya roh. Tapi nasihol ihatahon ijon aima bahwasani Tuhan ai pasti roh. Jadi hunjai ketika ihatahon Tuhan ai pasti roh, artinya ada sesuatu pengharapan. Ada sada pangarapan ibani Korea ay terlebih hubat tahaganupan hinargan itu Tuhan tabani panorang on bahwasani kita masih bisa berharap, kita masih bisa mengharapkan bahwasani Tuhan itu akan datang, bahwasani pasti roh do Tuhan ay. Jadi tahaganupan hinargan ni Tuhan ta bani na selanjutnya ihatahon takas ididahita humbani sahab roh maham Tuhan Yesus. On merupakan sada hata redahan na do masiap sedia do na persayain mangalo-alo parrohni Yesus. Tutu hita haganupan parrohni Yesus in isobut barah. Artini ketika ihatahon barah maroh au jana isambut jana ihatahon hubata bahwasani ada sambutan dari kita roh maham Tuhan Yesus. Artini hita haganupan
kita memberikan, kita punya harapan bahwasani Tuhan itu akan datang, bahwasani rohma Tuhan ai, bahwasani kita sudah siap sedia. Duma siap sedia hita nalahu mangalu-alu harorohani Tuhan Yesus in. Artinya hita haganupan hinargani Tuhan ta. Duma ibahin hita persiapan. Duma ibahin hita pangalu-aluon hubani harorohani Tuhan Yesus in. Kita haganupan hinargani Tuhan ta. Marhiti renungan tabani sadarion sihol ipatotap hubata, sihol iyakin kon hubata bahwasani Tuhan ai pasti roh, Tuhan ai akan segera datang. Jadi kita haganupan HP situasi na idop pakon hita bani panorang on, sitaronon na sona HP na idop pakon hita bani panorang on, maningon do hita berpengarapan, meyakini bahwasani Tuhan ai akan datang. Jadi kita haganupan hinargani Tuhan ta. Marhite renungan bani sadarion ase yakini hita ma bahwasani barahma roh Tuhan in. Rohma Tuhan in. Amin. Saya Tuhan tama. Saya tundi na pasing ma na tetap mengajari hita, na makasomani hita, makorjahon lahuanta terlebih bani sadarion. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani sadarion, bani pasu-pasumu. Ya somani hamtongon hanami. Tonggo hanami Tuhan bani panorang on. Ase hamba na tetap, tundimu na tetap mengajari hanami. Na marianan bani uhur nami. Asebui hanami tetap marhaporsayaan, mapangarapan pita hubamu, bani AHP situasi na idopakon hanami. Terima kasih Tuhan, ondos mahubagas tanganmu guluh namiin. Amin. Shalom, horas mahubata haganupan, selamat beraktivitas mahubata.